So, nami karon sa Grand Mall, Talamban. Yes. And this is Make TV. TV. Hello, welcome to Make TV. Welcome to Make TV! Welcome to Make TV! Abi ni mo adat ni due to insistent public demand. Yes. Ibalik nato or gibalik nato karon ang Bisaya to English Challenge. Yes, adailin kay ang mga Bisaya god, maayo jud kayo ng anang translate anang Bisaya to English. Kana, pirma English di lang. ba na? Correct. Sisiw kayo, di ba? So, Sa mga adas, kuyumi, at tunata. Hello mga adas! It's us once again, Ada Elaine Naila Noni, and karon natay mo challenge. na to din. Toast. Saan? Toast. Tom? 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 Ha? Toms. Tom it? Tom it Tom. Naading ng corresponding line numbers, imuhang pilion, then sa imuhang number nga mapilian na corresponding sentence. Ha? Game. Wala na si Batman. Number 6. Number 6. Pag imong English, so mao ni ang pangutahan na diay. Unsaon nimo pagsulti ang imong amiga or amigo kabaw siya ilok nga dili siya malain. Ang imong tubag in English. Sir, deodorant is real? Sige, so kung naginami-naman niyo sila ganiha, nga nangutanan niyo sila kauban sa sila na po natang i-challenge. Sige. Oh my God! Bono! Ang sige, wala! Hulbot sa inyo. Number 7. Asa galing mo name, ma'am? Floor. Si Floor. Credit, ha? Okay. So, number 7. Okay. Ang imong English floor is unsa ang English sa mula. Star na. Okay. Okay, thank you so much. Then, okay, Miss Vlogger. Dili ko mo. Sige na go. Sige na go. Ay, sige. Okay, number 9. Sige. Imong question. Saan nini mo pag-English? Nalipong yung ko. I'm busy. Okay lang. Hi mga adas! And we have our fourth participant. Her name is Jelay. Jelay is kanang ready na siya o tubag sa atong pangutana. And hindi na siya ang number. Hello, Jelay. What is your number? 3. Number 3. Okay. Jelay. English ni siya. English ni siya. Mag-unsa na lang po kung wala ka. What would I do without you? Wow! Diba? See? Nagawa din. Hi, Adas! And here we have Miss Jessa, ang ato ang ika-fifth na participant sa ato ang Bisaya to English Challenge. Here we go! Sa kanimuhang question. Number 2. Okay, question number 2. Okay, di mo ni English ha, Jessa. Okay. Ngano, karon pa man ka ni abot? Okay. Why? Ngano, karon pa man ka ni abot? Why I only arrived at this time? Hello mga adas! So karon ang nanaputay lain na challenger ang among nakitaan si Jenny. Jen, alam na ba ka dyan para sa imo ang kani? Kayo. Hello baby. Ito naging saan daw. Go. Isa. And please choose your number. So, Number 10. Number 10. Oh, Okay. Number 10 question. This is for you. pinakalisod o pinakasipa gid ni siya nga question ako andyan na Bisaya. Unsay, ready na ka? Sige, sige. Unsay English sa utot. Okay, go. Magkating 5 Go, seconds. Jen. 5, 4,
And her name is V. And ready na siya mo. Ulbot. Rosie. Number one question. Moni imuhang number one question B. Kung ang English sa mansanas apple, unsay English sa mansanitas? Mansanitas. Saan ang mansanitas? Grapes? Cherry? Cherry. Saya. Sige mag-yun. O pareho siya Hindi. yun sa cherry. Blueberry? Sige, good. One more. Lanzones? Hi! Yes, Adas, we have our 8th participant and her name is Irene and Irene is ready to pick her number. Go ahead, Go, Irene. Kasi natin eh. Question na din. Number na siya. Number na din. The question is with her. Okay. My number is number 4. 4. Okay. So, Marino Mayo, Miss Aya, kung ang pagbasa sa YES is yes, no yes, kung saan pati mo pagbasa ang EYES? Kung saan mo pagbasa ang EYES? Eyes. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. So there you have it mga Adas. I hope nalingaw na sad mo sa atong challenge. And we would like to thank of course all the participants. Yes. Very game kaayo. And also of course to Grand Mall Talamban. Yes. And before we end, shout out di ay na rin mga pa-shout out di ay sa atong comment Correct. section. So hi to Miss Kimberly Hernandez. Naapod si Miss Nicole Tabanao. Niingon mi siya pa-shout out sa next video. So here it is, Miss Nicole. Hi! Miss Nicole Tabanao and to John Carlo Basia. Alright. Na- And also to Jean Roble, Miss Evelyn Mahilom, and Casey Giboni. Thank you so much sa inyong Yes. support, all of you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes, and sa hope to katong see you mga all. katong mga gusto pa nga Of magpa-shout course. out sad. So just comment down below, hit like and subscribe. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen, mga adas na mga pinangga, ababu, ababu. Yes, once again, this is Make TV! Hi, ako rin si Jelay, promoter ko sa Huawei. So, shout out po sa akong brand from Ojonet. Then, I am promoter from Huawei nga mga avail mo Huawei phone sa mga store din sa Gaisana Grand Mall, Ojonet Talamban. Thank you! Hi to my auntie, to my relative at Bantayan. I am here now at Make TV. Thank you. Aha, shout out sa ko mga friend sa Zamboanga. Hi guys, my name is Giselle from Ralph's Talamban. Visit mo sa akong store diri sa Grand Mall Talamban. That's it. Welcome to Hi! Sana, adas! Adas! Do you give me? Didn't even get to cross.